Pozdrav, dobrodošli u još jedan klip. Ostao sam vam dužan interijere šestice i petice. Pa ajde, pošto nešto napolju duva, sprema se kiša neka, ajde, greška, samo polako, da se prebacimo u auto, pa da vam objasnim što se tiče interijera, a i što se tiče spolja, razlike između ova dva auta. Evo me u petici trenutno. Imali ste pre 2-3 dana, znači danas je sreda 22. Vi ćete večeras gledati ovaj klip. A pre par dana sam vam izbacio klip od par minuta gdje je bilo kadrova kako auti izgledaju s polja, malo nešto vožnje i to. Ali ostao sam dužan interijer i ostao sam vam dužan neko moje mišljenje o razlikama između ova dva auta, između petice i šestice generalno, a i konkretno ova dva primjerka koja su, znači petica je u fabričkom stanju, 200 konja 2.0, to je to. Tamo je isto 2.0 TFSI, naravno, fabrički je 211 konja, a sad je neki Stage 3 Plus i to ću ostaviti kasnije da vam pričam dok budem u šestici, šta je rađeno, šta se dešava sa autom, ali za sada ajmo prvo o petici. Što se tiče samog interijera, da zatvorim vrata da se bolje čujemo, verovatno većina vas zna kako izgleda petica GTI, klasičan dizajn GTI-a po sredini. Meni dosta draži je ovaj materijal od kožnih interijera, pogotovo zato što ima svoj upečatljiv dizajn, dok koža, kao što znate, možda ću vam izbaciti ovdje negdje sliku, ima znači samo ovaj ovdje logo GTI-a i bude sve crno ili ona krem koža ili šta već. Što se tiče razlika, vidjet ćete tamo sedišta su skoro pa potpuno ista, možda ista su skoro sedišta, ali ovaj ovdje deo je dosta drugačiji, da malo udaljim na 0.5, znači sam položaj i vožnja tamo je, iako se čini na slikama da nema velike razlike, ali opet dosta je onaj auto, ajde da kažem, moderniji unutra, menjač standard klasika i tamo čak, da. Ovdje, ovo je aftermarket multimedija, znači što se tiče fabrike, tu i tamo. To je to, mislim, nema tu šta sad puno da vam tupim u interijeru Golfa petice, kog imate na svakom ćošku. Doduše, pa i GTI-eva ima, ali i uopšteno petice. Ali, glavna razlika, sad, dok sam u petici. Petica, rekao sam vam, je na fabrici. Meni konkretno ovaj auto je dosta zanimljiviji za, ajde kažem, neku vožnju zujanja po gradu, po ulicama i to nekako mi se pa lakše vozi od šestice. Zašto? Zato što auto, prva i osnovna razlika je ta snaga, što je ovaj na fabrici i nekako dosta je zanimljiviji za tu vožnju. Kad pređem tamo objasnit ću vam, znači onaj auto je brži pa skoro za duplo, ali nema tu nema jednostavno tu neku elastičnost baš kao ovaj i zato mi je ovaj draži za neko zujanje po gradu, po tim kratkim relacijama. Ovaj je dosta zanimljiviji. Što se tiče izduva, jedino je on ovdje rađen glasnije, čuli ste, opet ću vam pokazati klip, znači izduv se lepo čuje. Imao je auto i pre ovog svog sređivanja Pop & Banks, ali mislim da je to dosadilo više svima, i meni i uopšte na taj Pop & Banks. Štetan je po motor, izduvni ventili najviše trpe tu, ko se razume shvatit će zašto, šta i kako, ko ne sad nek malo googla, eto da ostavim vam nešto da ne bude sve na gotovo. Ali po meni štetan je po motor, definitivno ne mora da znači da će vam napraviti problem ako imate želju da ga probate, imate neko vreme na autu, ali verujte, to pucketanje ubrzo posle nekih mjesec dana vožnje dosadi i ima štete po motor, a i smorila više. Tako da ovaj sad lepo se čuje na svakom šaltanju, ja obožavam da ga vozim u manuelnom modu, da ga šaltam sam, da se igram, dosta zanimljiv auto, ali, znači, napomenuo sam na početku, iako nema na slikama velike razlike, dosta vidi se da je stariji od same šestice.
Sad ću vam pustiti klip ovaj od 3 minuta da vidite spoljne detalje auta, ubacit ću ga ovdje, a ja ću dotle preći u šesticu i tamo nastavljamo ovaj klip. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble, okay? I evo nas u šestici. Sedišta, pogledajte, kao što sam rekao, ima nijansa razlike, ali to je u principu to i ništa strašno. Ali evo sad kad sam posle minut promijenio seo iz jednog u drugi auto, sad ćete vidjeti ono o čemu vam pričam. Pogledajte. Pogledajte koja je razlika u odnosu na peticu. Sam naravno instrumenti sami drugačijeg su izgleda. Ovaj ovdje deo je drugačiji. Isto je aftermarket multimedija, ali ovdje se nekako puno više uklapa nego tamo. Ta paciri, ova, kako to zovu, klavir, plastika, kako već. Sam prekidač svetala je isti. Ove crvene, do duše metalne, ne one baš loše plastične, nego metalne. Šalterice dodate na ovaj ovdje deo, isto je kod tamo, volan naravno drugačiji, meni dosta lepši. I kao što vidite, menjač isti u principu, ali sami, evo možete sada premotate nazad klip, ne znam koliko ćete vi vidjeti, dosta moderni izgled. U međuvremenu dok sam ja prešao u šesticu, vama je išao onaj klip, ubacio sam ga, spojio zajedno sa ovim od par minuta, mogli ste da gledate kadrove što se spoljnih dela tiče, kako izgledaju oba dva auta, ali aj sad da pređemo na ono pojentu ovog klipa, razlike između fabričkog auta i auta na Stage 3 kao što je ovaj.
Evo ide vam slika grafikona, auto je pre jedno 7 dana meren. Vidite kakav je grafikon. Ko se razume malo bolje, može da vidi da auto već od nekih 3000 obrtaja ima 450 Nm. Što znači na benzincu ovaj auto već od 3200, 3500 ima pik snage. Znači nije ono standardno odvrnut pa da ne znam. Kad pogledate malo te drugačije grafikone sa merenja, vidjet ćete da obično tamo benzinci oko 5-6 hiljada udare taj pik maksimalnu ili ti maksimalnu snagu i onda polako krenu dole da padaju. To jest krenu da padaju. Ovaj već negdje od 3200, 3500 obrtaja ima punih 450 Nm i ima na raspolaganju full snagu. Šta je ovdje bio problem? Na merenju na ovom autu je nažalost proklizala lamela i izbacio je samo 310 konja. Ja smatram da ovaj auto ima, smatram, da li je to želja, smatranje ili šta, da ima preko 350. Sad, da li je to 350, 360, 370, ne znam, ali mislim ići će novi set kvačila, kako se zove, korpa lamela, možda čak i ojačani, pa ćemo opet na merenje, pa ćemo to da utvrdimo, ali mislim da ima preko 350 konja. Evo vam jedan kratak klip ubrzanja ovog auta. Sad, kad ste pogledali taj klip, sami mi dole u komentarima napišite šta mislite koliko, uporedite možda sa ostalim gledanjima i to koliko snage ima ovaj auto. Razlika je u tome što onaj auto sam rekao, ona je nekako zvrkast i živahan konstantno, ali ovaj kad krene da puni, problem je što jednostavno onaj auto potopite i on će krenuti baš lepo da ubrzava. 200 konja, 300 konja, čak danas nije ništa specijalno, ali je razlika što sa onih 200 konja na prednjem pogonu ne proklizava auto puno. Ovaj iz mesta ako potopim, znači nema šanse da se sastavi auto i to je već problem. Pričam sad kao da ovaj auto ima 1000 konja, ne znam ni ja šta. Danas više 300-400 konja je jeste snaga, jeste ozbiljan auto, ali nije nešto wow kao nekad. Danas su snage, da kažem meni, bar oni i vama koji ste u svijetu automobila znate sami, wow, snage su danas preko 700 plus konja. 300-400 konja je već, pa ne, ajde kažem, ne česta pojava, ali ima dosta brzih auta. Sad, ovdje je problem taj prednji pogon. Ne znam, iskreno nisam ni googlao ni gledao da li ima šper diferencijala ovaj auto. Ali jednostavno auto kliza konstantno, tek posle 100-120 on može lepo da puni i iskoristi se njegova snaga. Što naravno kod nas i uopšteno do 130 vam je ograničenje, faktički kad sagledate auto je beskoristan. Na manjim brzinama potapanjem gasa, kako god ga zavaravali, auto prokliže i ne pokaže onu svoju snagu. Tek znači ona je prava snaga, vidjeli ste ovaj klip sa njemačkih autobanova, kako auto puni i kako ide kasnije. Znači non stop konstantno i puni i ne prestaje. Što bi rekli. Zato mi je onaj auto čak zanimljiviji za te vožnice. Ali ovo je već neka ozbiljna snaga i voleo bi neko vaše mišljenje sad sagledajući onaj mali short klip, da mi kažete šta vi mislite koliko snage auto ima. Napišite dole u komentarima. Vidjeli ste grafikon do 3500 obrtaja dok nije lamela skroz proklizala i vidjeli ste ono ubrzanje koje je snimljeno jedno mjesec dana ranije, pa eto da vidim i neke vaše prognoze. Nadam se da sam vam pokazao eto te neke suštinske razlike s polja između petice, šestice interijera, razlike između fabričkog auta i auta na Stage 3+, kako hoćete. Zašto govorim 3+? Zato što imate ono mape Stage 1, Stage 2, Stage 3 je već
I već i dvojka je sa promjenom usisa i izduva, trojka je vamo neko čačkanje, 3 plus je ono šta sam napraviš setup. Na ovom autu je znači otvoran motor, kovani klipovi, kovane klipnjače, drugi usis, drugi izduv, mapa motora, mapa menjača stage 2, brdo stvari, zato ga eto ono nazivam stage 3 plus. Tako da, eto ljudi, vidjeli ste. Hvala vam kogod je stigao do ovdje u klipu. Ispoštovao mi ceo klip odgledao, bacite like, šerujte klip, postavite dole neka pitanja šta vas zanima, a mi se vidimo uskoro. Sljedeći klip ide o kugi, to sam vam ostao dužan, klip da je detaljno predstavim, a onda posle toga vidjet ćemo šta ćemo dalje. Tako da, hvala puno na gledanju, ne zaboravi like, share, subscribe, bla bla bla, šta sve ide, ako hoćeš, naravno meni puno znači, tebi sekund, i to je to. Vidimo se u idućim klipovima. Ćao!